ya Sud Kivu RDC, Voix du Peuple d'Uvira, Umoja wa Uvira, Fizi, Mwenga. Ni Daniel tena nakuya kwenu. Ya, na nikutaka kusema tu musivunjike moyo, kweli hali ya Uvira inatuaibisha, tunaaibika, tunapata haya lakini mwisho wa aibu ni furaha, na mwisho wa furaha, mwisho wa ujanja mingi inakuwa ni aibu. Na ile situation hatuisuete kwa vile, lakini ishafika na tuiache kwa vile. Leo M23 kwa Uvira na kuwa kwa M23 Uvira sio kusema ni majeshi ya Rwanda ilifanya operation ajabu, hapana, lakini baadhi ya wale tuliita ni viongozi walipokea pesa notama Kamama ilikuwa Sange Makanaki. Donc ile uzalendo, kila mtu general alianza kuipokea ni dili, anaanza kuipokea ni dili, ndio maana kila mtu alipenda jifanya de general juu balikuwa baisha kuwa na consigne ke una franga itakuya na batakula ni viongozi muko ba $100,000 muko ba $200,000 so ni pesa ilitembea. Na nadhani hapa juzi nikasema mfuate kauli mzuri za Makanaki hasemi tena sawa askari. Makanaki anaanza kujifanya sawa mhubiri wa kumazabao. Soda anaweza kuwa pastor, lakini anayua saa ya operation na saa ya kazi ingine, saa kazi nyingine. Alama Makanaki anaanza kwa jina la Yesu wa Nazareti. Generali mwenye alikuwa mpori, tumbu ishakuwa huko, machafu ishakuwa huko. Ilikuwa ni nini hiyo franga? Hawakuanza kuikula leo, walianza kuikula mapema. Ilikuwa ishakuwa Muvira tu ni basoda 15 mbele 15 nyuma, basi kwanza na vimba tu, lakini kisoda haikuwa tena Makanaki. Ile kizalendo ilikuwa ni mzalendo mwanzo, lakini balikia kupata dili ya kuifanya business. Tunapata habari kama Makanaki alikuwa na makuta na langazi zake zilikuwa shamuonesha. Nilifanya maudio nyuma, watu waliambia unadharau una general, nikamwambia hapana, na ukweli usemwe. Nasikia kama mama mwenye alikuwa Sange alipata ile makuta, nasikia na Rene Itongwa, hapo ndo si yakuwa 100%. Ndio nazunguruka magari banapewa na Rwanda. Lakini msisahau kama hii jana Magloire Paluku alikufa. Nyie hamtakuwa na influence mbele ya Mnyarwanda kuliko Magloire Paluku. Ndio walikuwa na Mnyarwanda miaka na miaka, lakini leo ule alishapigwa risasi. Hatuyasema kama hakuna mwenye atakufaka, sema tu makufa, lakini muelewe kile kitu. Na isitoshe msiwazie kama ile chuki ya Kinyarwanda inabaiparnia pana. Ingaliki juu yenu. Mtakufa sababu haiko mondo mkwanza kujiunga na binyi bajiunga beni bali kufaka mwe amushindi Emile Lunga, amushindi Jean-Pierre Wendekane, amushindi Onosumba, amushindi, na mujiulize bale bote bale tupika na Mnyarwanda mwale kizalendo baliisha. Lisase haitabaua, mesumu haitabacha, na wengine mtazikwa mko bazima. Kile kitu mkiweke mkichwa meombi na baomba tu, na hiyo buteretere population ya Uvira musitiki kufa. Lakini shauri yangu bandugu yangu, mulipokea franga wakati mubaya. Hivi tunavisema mubiandike, msibiandike na kreo hapana. Mubiandike na kreo pengine gome tabivuta, mubiandike na bike ya chuma. Hivi vitu benye nabaambia, mnapokea pesa wakati mubaya, mnapokea dili wakati mubaya. Ile franga mutashindwa kuikulia Uvira, mutashindwa kuikulia milima ya Uvira, na mutashindwa kuikulia à l'étranger. Parce que diaspora inabaona, raia ya Uvira inabaona, inabaelewa, na hiyo ni mtakao tulionaka tuproteger population, tulionaka tusipigane hivi na hivi juu na itakufa vile vyote, itakuwa ni manani. Lakini tulisha bagundua munapokea franga tambaya, munapokea franga wakati Mungu mwenyewe alishapita muro ya Trump na anamulapisha Trump kama aba Banyarwanda benye mko naona leo hamtaona tena kesho.
Trump hata aibisha kilapo kyake, alikilapa mbele ya Tshisekedi, alikilapa mbele ya Kagame, hata aibisha kilapo kyake juu ya swadiza Kagame. Havitawezekana. Mnapokea franga pesa wakati mbaya. Na hiyo ile hapa libifike hivi, tuone roho zenu. Na mimi ndani na masensibilize. Huyo chief alikuwa pale alimapatia makuta ilipita ilitembea, lakini mnazipokea wakati mbaya. Na pia mutakufa maskini. Hiyo makuta haitabasaidia kitu, sababu ni makuta yenye iko mudamu, hapana mudamu ya Wakongole. Nasema iko mudamu ya ndugu zenu wa damu. Paske Kongole wote ni ndugu, lakini sio Kongole ni ndugu wa damu. Hiyo franga mnaipokea wakati mbaya. Makanaki kama ulipokea, Rene Tongo kama ulipokea, kama mama na wengine wote kama mlipokea. Nasikia juzi kama mama alilapa anasema angelimuona ule kiana ngoma nzito yeye bangimkula nyama. Mnapokea ile franga wakati mbaya. Macho ya watu iko juu yenu, macho ya Mungu iko juu yenu, vile vile na macho ya serikali, hata kama serikali ya mzaifu bwake iko juu yenu. Na barudia tena ile pesa mnapokea macho mbaya, mtanienda kusaka mimi na watoto yenu hapata zikula zile pesa na amani. Hiki kitu mkiandike, mkiandike tangu leo. Na niko nasema hizi video zangu mzichunge kila fasi video yangu utafika, mzichunge. Mnapokea pesa haina shida. Leo mko napita vile panda shuka haina shida. Mnafavorize dili haina shida. M23 yenye effective tena ya kuchunga Goma, Uvira, Bukavu na kwingine kote, memoyo mnaifanya mko balinzi ya M23 haina shida. Lakini mnapokea pesa wakati mbaya. Mnazipokea wakati mbaya. Hakuna wote mwenye alipokea pesa ya Kanambe alibakia na enjoy. Omwe uko na damu ya Mauricio ya Rwanda. Okay, asante Daniel. Hizi audio mzichunga. Sasa vya dunia, kama ungelisema hivi vyote tangu mbele, wewe uko naambia watu Luvungi hakuna adui, kama nyola njoo tuko tunaenda tusa or deja tayari tuko Luberizi. Wewe uko naambia watu wasiende fasi, hakuna kitu, ni panike ya adui. Kama ungeanza kuambia watu vile unasema, wandugu, hao watu wako wanakuja hatuone clear, kumbe msikimbie muende mkamakambi, mtasumbukia kule bure. Hasa si kama ungesema meme langage kemwa. Eski mule ndani mko politike si iko reele. Hakuna politike ngo ndani, haiko kusema sema uko puru kontra. Hivi wewe unaambia watu wasitoke nje. Mie nilibambiaga depuis mars 2025. Le 2 mars 2025. Niambia watu wa ndugu musipime siku watafikaka huko, et je chante ça depuis bien presque itafika sasa 10 mois. Je suis en train de parler de ça. Sasa wewe njoo kunaambia watu sasa hivi watu basha kufa. Watu wakaenda kukunani kupiga masasi, mnabako katikati ya watu. Sio ambie wazalendo si watakusikia. Ambia wazalendo waache kupiga, unaambia watu ndio waikale mu manyumba, mais entre temps wazalendo wako naikala mu makartie wanapiga masasi kwenye kuko basoda. Ongeza, fanya audio nyingine, uambie wazalendo wako waache kuchokoza wa askari. Sasa gisi unaambia vile una repete vyangu juu niko nasema chaque jour. Sasa ambia na wewe wazalendo basire sécurité ya watu, koma baache kupiga marisasi ya partir ya kule yulu kwenye bako kumilima juu bana turebuka nani Uvira kumilima bako nasukuma masasi kwa soda. Batu balikimbilia mu milima. Est-ce que haujui vile? Pourquoi tu n'as pas dit aux gens depuis longtemps que bakifika mubakie mu nyumba? Effectivement watu wote wako wadui, mais quand unatoka nje unakuwa adui pendant le couvre-feu. Dites messieurs bia dunia, kama ungali hapa Uvira au uko Bujumbura, envoie l'audio, uambie ba James na wengine bavuta bangi baache mambo yao kupiga masasi kwa soda. Sisi tuna nguvu za kutosha sana za hata kwenye wako, hata wangeenda wapi kule juu nani Kitundu, tuna nguvu za kuwapiga na tuko mumulongo, tunaweza kumpiga na iko kule Kitundu. Lakini hatuna haja ya vile. Tuko siri ke tutashuka, tutawaita, tunaongea nao,
tunawapa conditions zetu ke voilà, ninyi 1 2 3, hatupendi hivi, hatupendi hivi, hatupendi hivi, unataka hivi, fanya hivi, tutafanya vile sisi, tutagere ile question, haina shida, ni watoto wa nyumbani. Menao wasikie watu wengine, waache kusumbua watu. Chilombo hamutamuonaka tena pale Uvira, inaisha tangu leo le 10 libération, le 10 décembre libération ya Uvira, bye bye Chilombo. Na wale wote watapenda kukimbia sewa wamufate kule Kinshasa, utaenda utahangaika bure, hakuna hata mtu atakujali. Wenyewe walikuwa wanamufuata kule walitoka hapa Bukavu wakamfuata, wako narudia, eske mimi naweza rudia? Mzee wewe njoo charger kama ni hizi na hivi. Nasema hakuna hata permission ya kuomba, tieshe toi tu rentres quand tu veux, ils sont ici. Baliacha banamuke wanakimbia, meme chef de division huko mtu waleta iko nakimbia. Eske mimi naweza kurudia mkubwa? Rentre même ku frontière, on ne va même pas demander i cachet ya Kinshasa ingia hapa, on ne demandera pas, entre. Kama unakuwa mtu mbaya tutajua, sisi tuna sécurité, tutajua tu kama uko mbaya. Mais rentre chez toi, on a besoin de vous. Uyo ikale kwako, même si bon kazi haianza, ulikimbia, on doit voir ton cas. Est-ce que mwenyali tuitia pale utaendelea sasa, c'est autre chose, mais rentre d'abord chez toi. Et ceux qui partent, Kiki, Kifara, si banani, babandira bia dunia na banani, et aussi, à un moment donné, ils vont rentrer, comme mwingine, sinon parfois ils n'ont qu'à rester. Hakuna mtu mwenye alikuja kutafuta na mtu weye ungoyo, taona kila mtu atalipa bienya alifanya. La justice va venir. Na justice haifanyiki pendant la guerre. Weye justice transitionnelle itakuita siku moja, muhivyo weye ulichonganisha watu siku moja. Ona maaudio zako, njozi. Para ni mettre devant un fait, ndafanya nini? Ndakatara sauti yangu? Na wewe ulienda kule message ukasema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, bwana naona ulichowanisha watu. Hapa watu wanakufa leo wako kichwa yako. Le moment n'est pas là. Mais quel que soit que unaweza kuwa ukimbie uende ufanye nini? Si demain on dit que wewe mbia Uvira tu as contribué, batakukamata kwenye huko. Vous fuyez pour rien. Il faut rester. Il faut rester. Ndio maana bia dunia apele le maimai baache kupiga mamasasi mumungini. Ile bombe ilianguka kule Yulu, bon ilipigwa na nani? Kwenye masasi lili. Wewe ndio utajua. Lakini kusema banaanza kuua watu. James njoo kwenda nalalamika kule Yulu, alikuwa kwa pale kustasia ya Maole, saliona jeep na kuya kakimbia. Iko swala giso namuona pale, alikimbia iko tibuwili kwenda nalalamika, mkimbie, banakuwa mkukata watu shingo. Ya les gens se sont donné le message de bouche à l'oreille, ale watu mkasenga wanaanza kimbilia Mulongo. Asema aliwaambia wako wanachinja watu nani kule Kiaya. C'est ça la version ya kuchinja watu, mais vous ne trouverez jamais watu walichinjwa kule. Muko munatesa watu bure. Ninyi badia dunia, ba James munasumbua watu meme jusqu'à maintenant. Est-ce que hamsikie uoga kwe? Hamuzi heshimia watu wa Uvira, mulibatesa sana. Munatafuta muendelee kubatesa. C'est quoi cette affaire? Ni vitu gani? Muko watu gani? Ni nyama, ni watu muko na maservo za watu. Maimai, acha kayaya yako. Acha watu tranquille. Wale watu wako natembea wanafika Kakungwe, mko mnabatupia marisasi. Sasa wafanye nini? Ni mafuta mnawapakala? Muache vya vile iwe ya mara ya mwisho mnatupa marisasi kwa askari. Muache hiyo mambo.